Vreme letnjeg raspusta i godišnjih odmora neki učenici i studenti provode odmarajući se, a neki su zainteresovani za angažovanje na sezonskim poslovima kako bi zaradili sebi džeparac i pomogli kućnom budžetu. Preko raspusta ovde prodajemo lubenice, to sam već navikla da radim. Tako, jeste vruće, ali navikli smo. Htjela sam sama da pomognem, pomažem roditeljima i stičem rade navike. Pa većina je na bazenu, niko nije zainteresovan da radi. Više je ovo porodični posao. Ti u stvari preko leta na ovaj način pomažeš porodici? Da. Imam 10% svaki dan. I meni dobro. A dobro, meni je ovo zabavno. Upoznajem nove ljude, po stranci. Evo, dolazim jedan stranac, svake nedelje kupi po 3-4 lubenice. Dobar je osjećaj kada sam zaradiš, kažu naši sagovornici, a mladi mogu da potraže posao i preko omladinskih zadruga, ali u Staroj Pazovi je nedavno zatvorena, tako da se najbliža nalazi u Inđiji. Za razliku od prethodnih godina, mladi su ove godine izuzetno zainteresovani, što potvrđuje i broj naših novih članova, ne samo sa teritorije Stare Pazove, nego i Inđije, i to uglavnom deca koja završavaju, znači 4. godinu, koji upisuju studije, dolaze da se učlanjuju. Bilo bi dobro kada bi bio i dobar odziv komitenata, odnosno pravnih lica i privatnika koji bi uslišili te njihove želje. S obzirom da je početak saradnje negde krenuo, znači u julu mesecu ove godine, znači kad je sezona zamene odsutnih radnika, povećan obim posla, pa jedno 30-ak zadrugara je našlo posao preko omladinske zadruge na teritoriji Stare Pazove. Najčešće se nude poslovi u proizvodnji, a prosečna neto zarada je od 115 do 160 dinara na sat.